tugire tukore ki batwa igi mwe tugitwara mu misho ebitabo nchakare mande baza kubitaba ubwo n'umuranga go kugira ngo bana tubatwara umushomero bushe kintu mwe nanyongere hoki abishikina bojo. Chief guest, I want to almost come to my closing remarks to take my sincere thanks on behalf of the women of Uganda. Ebintu bimwe bitanda byo kuzariraho ebidomora bitanu bya sanitizer, box nshanju z'inkampa, box 9 za face masks garibindi hamwe na kasasiro z'amarwaro zanjurira abantu. Mu bintu ebindi banjurira no Katumba Wamara, minister w'ebyenguto hamwe n'emirimo ahawa government harumwe ijikirizo yamamanza gaferira mu rutaro umwe aharubo borekero mugenzi karhanga wabengi bakumanya nka mharabu abwa bandi amukoro nugwo gumwe jeno Katumba Wamara ashabira bebembizi bo bukiko bwa hansi kubecyo kureberaho kirungi nko president Museveni yabera cyo kureberaho mu bantu be mu myaka yankaga ena bo close obugwe bukulembeze ye yabitandika da 1968 60 sumanyo bamanyi story ya tugamba. It started with these people abalinga batambula nente nabagamba nedda mulekera okutambula nente siba fence entezo zikoleki ozilisize wano mu rugo. Some people transformed and many families have transformed. Life has transformed out there. Now we as leaders, let's take responsibility. We have all these civil servants. They are extension workers, I think. And today they are now extension workers in the field. Get those extension workers to educate our people. Nimante nyanya nenzifunamu. Nimante kabeje nemufunamu. Jeno Katumba ayongere yagambira bebembezi bo bukiko bwa hansi mutaka basa kubaho entunguko mu ihanga etatandikira mu bantu bahansi. As a hobby. Kola ngokole ekibalo. Bwenteka mu mitwalo 10 nzija mu meka. Bwenteka mu mitwalo 2 muva mu meka. This is what we need to do as leaders. Please, all of us, let's take this as our responsibility as we talk about transformation, as we talk about economic empowerment and improvement of the country. We need to improve our people's life. Yeah, we need to do that. Mkoro ya Tarehe Sita y'umwaka ogu iri ahamtugu kwishikama manza gaferira mu rutaro rwacungwiri hangeri. Ahabwa Sky TV ndimati nebye na Deo Mabanja. NRM government beze kwebaza abanyambara abantu ba region habibi upagizi obahiye umurtaro ubona kwiha mutandika kwiha foronasa ta NRA bakagira munoga abantu bambara namwe ntabwo babita namwe nicyo kurebera hariya bateye ikifikizo n'imbarakisi ya makeke bateyemo ikifikizo cyo kwishuka abantu abo abafiye aho kwagera mu rutaro rwatubiri hangiri. kumi zaraba shahidi ya kashatu banyita pola baboda political surgeon, and of course gakutosha mu kashatu zaba zishatu utangiye kureba aspect ya Okubiri program niye kuba no kinga
tumahurire marungi umunsi yona w'amahanga abiri agari yo mukanya kazumunonga Taki hamwe n'ihanga rya Syria abateirwo mutsagwa mana munonga ugatsaga abantu 10 bafire nabandi tutakamanyirwa barho obatu barho aho tingwe nakugambire abari abitanda barwire bakugira ngo abantu 10 bafire deno takabuza abari abitanda nebangaye omutsa n'ikintu kutinisa munonga ikintu kutinisa munonga ogubagize ngo ibintu guremera buremeza urwingana nka 8 no kuceka ninga mushanju no kuceka nka 8 oburengo bwago kuberwirkanga mayireze star hansi ya nka 10 ahansi nabwo icyo ningira ngo umunsi yona tumahurire marungi nabandi bari kushikwaho ebigumero umunsi yona nshashana imwe ngaputosha rizobanza kwantugamba aha Tarehe Sita mbarra niyaje gwizizobera Tarehe Sita amahenga basa kushobora kukiza kwitu kongito kituru kumanya ntumangu twantuja kuzeri sasero muri yatirwe ndigura hortaro ara government ezibamba jangu nimbi kirigiri wa hostani konka nortaro kuruizire mpaka kinana na mukaga ubu NRA etwara wembeze bwa Uganda ntwenda kureba empinda hinduke zibiro mahe nana icyo musirikare rizoba arakumanyiso mu maisho gawo then ebiroto bikabere biya kandi NRA ekije yashikiriza biha hayanga hacyangiriki niki kicyangire ekiriya hamura maguri yo gwaterisa siriyo kubanza tuine nshonga zo kuturunda ndakishayo katuyujitisa serio amagara go muntu isa serio ndahango kuingana ki nicyo turukwenda kumanya kireki iwisa serio tubentuja guzaya tuire budget yihanga president akija tukakumba iruko mota na waka tuka speeches erisa siwe kutwantuja guzambara iyo wakara moja iyo wakasesi isa serio magaraga undumanyisa ki anyway noza kujureki wabari ya tonight yuno wasobuteja mu Sky TV studios konka bari yambaza kujurekera nteka tekeje icyo rukuteka teka wambaza kujurekera turebe no rukuteka ya ngwisa serio katambara no te ngwisa serio katugarire nyimbe bigerebana na bitano anyway ntujya kwant to discussing ibi Tarehe Sita twendukija guza and twenda kumanya the evolution okukura okuhinduka kwihera ya UPDF na relevance irine abiroto bya ibyenyuma nebiruheri izoba neyituru kugereba UPDF eyeriyo neza in relevance to our political situation mwebare kuba muri aho kubira program kandi gi ni Sky TV irakari abantu mu studios again munkereze nyanjura abashija mamanzi umugenyi wetu werizoba bamweta Captain David Basheja retired ogumshija ke kwatira imbundi ya izo mu kishaka yargayo yatuhuka nihanga hatari yatumwina naza kutereza storage what happened ntuza kutunga nawe tutakagira mu byashobere n'ibyagenze rigi kunka hakabaho namakigumire kwakazi cyo tomo kucyabira politicians mwine namani cyo mkwebero kwakazi cyo tomo kucyabira so afande cyangwa afutiyambona za futugambira what happened hakabaho ki that day hakabaho ki niki cyakwishyura umukaya ukaza mu kishaka kuri no horenze kutsigaho ekaye kuza kutura no bunyankogote umujyango zarwero ebyo nafande bashana za futiyambaho kandi nja kubeyanjura umarakaje but ikaputosha reka maybe tutandikira umunene wabare moderator the political surgeon kandi mutabarsi mukoro wa Tarehe Sita tabarsi bagenzi banje umukorogo kaburijo amazina ni wanyita Denmark adios beinomucha omazi wa wese jene nkoraye kandi mu Uganda okurwa mu kibine cya Forum for Democratic Change wabare munonga twatunga babere bariyo babiraho kwa besigera ona lipoka awebare ubusitirisa babaho amembazi abinyina pano akochereki okubiri program nimwe bale ba Sky TV mwena mwe bale kuzama tutuba Sky TV amazina nira kana kamaga Godfrey kasa district nizo cy'abantu bakabungu division musengero kuri ya district yibanda kandi senior media activist Western region umengo mutano nteze sino w'ikitinisa bakashaba Christopher kuranze hari munonga umufiteho program za government kugira ngo by 2040 koko sara ya government kugira ngo habe habiriho impinda hinduka ibyintasya umakabya yiyongiye ni economy yagize ahiyaka buzuma ayunate mu program ya government so tuitenga abantu entrepreneurs bechikankejo abakubasa kuhindura cyanga kandi bakahanga wone miromo ubundi no kwatrahiyanga bakasaba ni usima munonga kandi nimwe abandi entrepreneurs
really mutandike such innovations kugira ngo tuyindure yagere mwebare. Okay. Honorable Robert. Umwami Paulo na management ya Sky TV nikereza ntwara mu gishogu kwakira panelists bagenzi banje sebo mwami Kamagara akaba kataba karinda umwami Adios Ochitinsa Captain David Basheja kandi omwe abitugamba kwizobere mwe n'abakureba Sky TV ntubashaba ngo muturebe kandi ne mumuhereze bitekateko byaje. Okay, ibarero. Fande David twakushemera officially ngo kubanza Sky TV. Nanye nabashemerwa no mu rundi rwanjye bwo kubanza kicare tugo kubanza hano tugo kabiri Physically kushika. Okay. Konka nyenda kubasima okumanya kitwarwanirire umanye ibintu bitonto Rwanda ujya ngo hari ibindi kandi tubona ngo murarege kandi kumukurara gitum kuteganza kumukurara ku bintu bonabona mwanyenda kusima bakashaba habo kora mu bonyekogo nore akatandika radio kuri witate no wagitandikire hati ya leta ikinaho tene wagitandikire so tumuntu wotosha mukamwe nyenda kwebaza ne nyenda kwebaza iyo Paulo okwehanga hone yukwetaho umuringo ngogu background yawe ningimanye yo rutaro konko ka kale vunkeji nibindi byokora no magenyi nanga hino ko tsemeza tenkwamye ngoro wakubenanda ngo yaba inobyenye otaba master ceremony nyenda kwebaza na ba staff ni mo batandikire hati tukwiye kumureba sheje tumura ngaba UBC ngabandi so numuje kuri medurungi nimwe batahi banje mwe bari kwije twakwatansa twahagira TV yitu kandi zo za CNN zikatandika zitatwuko twakushemera Fande. So Fande ni waratwigurireho ikiganiro cyerizoba yawe tobana turisa ziri kubanza turura kabamba turura konka information yo iner close munonge ryo metaze ter miles nkitu hakabaho kizobere ati nimba manyamisho umutama gwanyu gona guri hari yabirna mushaje no mutaha mutera umutama kana musinga abo kuba itunka ka movement tugira weakness yo butegambaho konko urutaro rukukuza kureba kana nyuma yakata kukimanya nkimanyire hati ndigiye kushitamana honorable Kasejja minister of finance ugo narebera kimwe ngo urutaro rutoratandikira abantu bana n'abashatu bari abagenzere buri rukatandika n'abantu bana President Museveni Matia Kasejja Bakuru Mpaji na Bidandesari hata abantu abo ubururu kuburga mukubaheza kubwiba kinana bagenda berkanga betura President Museveni bambye ngo tugende tugire urukiko samuhoya kandi tashitamo mu Kampala n'abatwata baza kisoro hata bamubwira ngo iki twakwetera ukajya ngo kuba kw'ubururu nuzumukishaka ukikintu mu plan atumwe ni mwana mugamba ki hata batesana buri aba bashatu abo twambe government mbondo tuzere tuzisherecyaha rero ngiye tugende mwene gukora ataguma bahurire ngo kubaragaho bambuza nkantutesa ko tagamba ati mu mugonze muri njagamba bagamba manya ngo bakatandika shahi ishatu za nyikiro mpaka shaha 11 zo mukashesha ombuza ko tagamba kaniyo tere hamisho hatko hunami ngo kwarga habagira ati I will not be ruled by these fools. Kiyagambira cyonka ngo bashora bataha. Hato kwargaho uwe a planning cyo kuzomisha. Tabagambira. Anko bari yaho
nuko kutera kibuga kubatera kibuga Honorable Kasayija agabogire umwirwaro atwere mukazi we hariya katwe hakari hirwaro rumuri yonka ahiba hakwa dansa kagira ho office wagahabita sapoba akatera ho mahuru hatarabara bidaniseri ngo bidaniseri kwa mureba excited ngo mjya cyude unoti ni cyude unatabuki tubakubi kandi bidaniseri ne cyakumanya ati ngo mbuze tabuki ati kiboga tubagitera ati kabamba tubagitera Kasayija ngo mbuze tubayi ati Museveni yagenze hati ko bari yaho deba muwanga konka muwanga gabona munywano wa Dandisari ngo amujya ati ubusajja bo mu bagenze tugenda kubukuba kiboko tugenda kubuta tugenda kubukuba kiboko abaganda naza kubatera kiboko konka abanyangora baza kuya naza kubata so hati Kasayija ngo argaho na ngo atunga contacts za Nairobi ashangayo mzee kwarga mshaka kwaza Nairobi Kasayija kimanya agenda araba mu first lady amushangaye ambuza tuneshi katwashitamire niwe tukaplaninga niwe abunji wagenze tutugambire bakaba batakuza kutwita mzee amjeti nkabareba naro kumurugamba nagaboni mbamanya ngo mwino omukago na Paulo Mwanga atnati no gamba ikigambo cyona atkandi kunabagambire bakana baza kubayita ninga tuna batwita atnje natinde so mbona hatu kumurana mu imaba muhurire mu bihoko kukunda kubura kugamba abantu batangiye ikintu mwene nko kumutandikira radio mukashe TV mukasheshe ngo katuje ngo baba benganinga mwatandike yanyu rero ngo hatu mwebe ngutandike abandi it's wrong so kona bakasije kuyangambye narebere kimungu nobo batandikira utaro so nko kwija hati mukazahimo rukwenda kumanyimwe konka kuko za kwetegereza kunakubirinde inyuwe nkayongire muri kikeiri habukuba akaro ona planning nkayongera first lady akaro bamujya kugenda hunje twarabana meaning akana amanye twenda kubo manyobo nimba mbere involved nambona muri yana nabashutu nyonka bongeremo nkamongereho then kazora delete abako bakabari umuji hashubuti ndatandikira nimwe habunti mutakungamba numugamba abagenzi ribunga so nkabo bonabo so anyway then muje mugarike muzumforo nasa noreba kikarga kuri mforo nasa kucyayanga kuterera cyagumzamo so umuntu kakahindo tafire umugeze kumanya umucondoze umwetegereze habo kuba nyowe hina mwetege nango numushaka nkanta kimanyire nize kumanya hati ako ntugeza kwandika kitabo cy'kwatara president Museveni konkati kahindo tafire mbere nyine honorable Guma Gumusereza yanje turi kumurwe na shanje na mukaga otafire katsanga ntari yatuye mu class yatum umitari yatu addressing yaje ati ntuteko kurwanisa government igi kandi hari umuntu wo kweta Museveni ari yategeka insigi bataka kimanyire nawe nkataka manyire twakuzaruha mushiteka kimwe tubukuru konka kureba umuntu vision ngeje nabo bona manyabukuru mufana sana abatwire abo bafande kureta abahi afande kureta gangambira ngo akamushanga bushenye nashomeza nyamuhiri konka mwene level ujyo ukwitegereza ukukunda ebirevyo bari kukikakira jamaye then nabagiye mu ndigiye kumushoma master seed general muhezi nabona baforo nasa bakatandikiye amakerere mbone ibintu nk'ibyo norebe ibintu revolution te kutandikira heha netandika ija konka muntu kutuza kubara kandi ushanga mwabaritwe kandi bari yabayeba nko kweba civilian hato mukahimsa abasirikare so anyway ecyabireho nicyo bakaba muzeye nabugamba yashoreza kurwana avuga bakabagambe twumuku wiwe bururu niza kurwana konka nacyo cyenda kucyitegereza level y'umuntu
iwe twine n'abasirikare ngo bari aho n'ikishaka tukimanya na rwero mayaka tukimanya konka yaje ati kumureba ururu nizo mukishaka kandi yazayo so nuko rutaro rwatanikire nyowe nyonkiro bwiro nkoko nahiro hatkubanza TV ya abo kubangire heyi nyowe owitekeri singo mbwenu niba kweta muyenje mbwenu Kibuga district so tubaragenze rero mukaga ebirabe nabina mbahika area yagiye gukomera haza kagabo karanka katari hata abantu babiri bari mu katari kubaga cyo mukaba tugambira ngo Museveni yarwana konka kanyina ngo obo UPM bwingi nkakora campaign za UPM ndakana kumugenda cyane nagumwe nakujya ngo akatandike biro mukaga byo kwa kabiri nyo naza yabe nabina byo kwa kabiri so kubangambira muka nyite nagujigera kandi ine unagambira mukasheshe narabo umugenzi cyamuhangire yakijaza mukishaka yeje yafatwa hambere nangwa yagwa soroti namtize gari wakari umushuzi akayaguzireze gari zarare timpe gari nize kunyine hinkwikaniza kutsemuka ko naginze nyona tunatsemuka nashanga umugenzi mure muhanga wabara fast ame kamanda witu obukiri PRA etakabire NRA PRA no kimanya very good hatu babanze kwa ame kamanda witu nshanga nahandika ho bukomero no na general waswa atwandika tuguma so niko twatantete niko natantete mbwene ushaka back to that adios yes ati mukura stories nkezi mugarika muyahamana gushize imiki abare moderator story nkiji nandi njurikize ndeba sacrifice ndebe bigendererwa ndeba kogese bigende branch itoba kogese ngarutu ya ubushaje ikintu gikitwa wabare moderator kandi nashemera mnonga abamushije mukorogo abagenzi banje bari mu studio za Sky TV omuramwa ogwa reterizo nomuramwa murunji munonga ogundi kuteka ngo eminyeto na munonga b'emyaka yanje okusingayo bashika kwani begera ibintu byinji omuri ebyo icyo kubanza niteko kubanza n'abasima akuba the original NRA National Resistance Army okuba brave enough bakagira amani obuvumu na n'ubwengi bwo kushiramo bakagira ngo government eje byere munekorane bibi turi kwikizana nabyo bakakwata umuhanda bakazomukishaka bakarwana sure it's something echo mubashye kwa nabayira credit. However twagaruka aha kibuzo cyawe ekiwambuzo ti imwamani ngo kushaze migere ni mugiyankaye you first scan the environment no scanning the environment omanyangu obumuntu yashaza umugeri ne cyareta yashaza umugeri nikimanyisa ngo original NRA akurugiro ko bagitugambe tindi kujimanya akurugiro ko batugambire ebigendero byayo birunje biyabire tibyo birunji ebi UPDF iri munegereta ndekora. NRA was the people's army, but now it's no longer people's army. UPDF is looking at serving somebody's interests. UPDF can be hired kwijomo karuru kunjiri ekatera certain group of people mumutagamba bunwashe kwa nagamba akuba ni ibikabe binyeratu bitumuri nyankore yes iwo tagamba ogunwashe kwa nagamba akubakatere mbundu iwo tagamba ogwa bari we yagamba kwa president anamanya aho nundi kugira ubuzubu na bamwe abari mu UP ngonkatubona akuba nyomwazi yombe ndeba general muntu former army commander ajati I'm very sure ati ndi sure mnonga ngo harabanta bari mu uniform abari kujoma mitima ya akweti bagwanirire cyo cyenyine kize kita ekiro ogwa ni former army commander kashimye we orukura stories
okahurra ebigyendererwa bya NRA okakomparinga ekiri mu environment okareba the same UPDF eyokubenerinda abantu nirimu nebatera nebita okareba the same UPDF niyo kutera abanyamahurire abakwenebeza information abantu the same UPDF niyo kuzomu corrupt scandals mwene ijo kareba Dr. Kizabesije nayo turuchiko ati tubuganira tugamba iko baje muturi kubasa the senior military officer mutabano wa president nakora political rallies they are political indeed nakora heza political statements ekindi kuteka mushware ni kishisha amahe agitu guturukunda amahe ga Uganda kandi ngoko wabuza ndizo shongeza umwe zo kurebera tinyenyunga nunkana ba mu movement ne bakora kubi namwe no wasakuje kureka kanso ningana ngaja tinga ate bimwe tiboniri wahitegereza so ninteka ngu afande mwakire mu advisinga ba fellow senior officers and junior UPDF officers amaheka kugaraka agenda imwe atandikine nicyo wasakuje kubonera kana nangwa no mu butabankumu kwa ni mureyo ni wasakuje ko so echango mununga umuriye no kugira ngo twine kwetegereza if the agenda of NRA ekeri yo kureta obusinge tukareta tubusinge ninje arono mu kugira kushashusha ngo amaheka yo mu parliament amaheka ya suppose even not to legislate because we are legislating sure no de kugira side mushati atawonyege hoki amaheka this time no bashanga amikoreye they even in yellow bari yo mu yellow wayitegereza kashataho atinyonyegechi okangambara mu NRA umurimo gwagirese kwakuriyo kureta obusinge omubantu kwakuriyo kombeka abantu kwaretere nkwataniza kwakuriyo kwiyahe enkorambero mweshitari kushaze emigendereze birwaki so ninteka to some extent twine kwikiriza kandi tukagamba amazima tukamanya ngo NRA original the NRA ibangambire yintari kumanyaje munonga ebigendererwa byawe bikabibonire munonga obekize bekije aba branding nachi nebindi hati atanga kusavinga interests z'abantu webara munonga ngira buhana byo wa Robert so Robert ishobora ideas mushose migere eba mugambire nebyaye rebiri tubine kwakwata ebya NRA bakamugambira yakunda wapya rebiri bya UPDF ya mushobora ko bure inform cy'ikwizo wareba musakare wa UPDF na inform ekikwizo ayo baramutebe kansa program afande bashija no mwami edios aba submission za ekikonyijo mutomo wa Paulo no busingi ekikonyijo mutwe no busingi ekikonyijo mutwe no busingi obusinge bu omwami bashija okuyana agamba kastora edikibuzo kyabuzo bwami edios otabandi mugiha yabo kushize bijire so ekikugambira ni tekateko obusinge nyowe obusinge nobuha ekyokubanza no kushize bijire habukuba kono jango cyo tukirabiyo room yo kushize bijire kureta akoze kibakoze yes so mbona bakikoze akakokore wasiri akasha turamushajuninga narebero takakikoze no busingi habukubeza government zone zenyu kaine government yatigikiro wiro bono bubire byaka mabyasha turamushanje ya leadership nemyaka 24 yoko ejiba kubara ya tarehe sita bateri sasa yo kubanze no mukaga kwezi kwa kabiri Nchiriza omwami Paulo nagambira ebyo ngumize muntu okwiba obururu just ekerenka spark tinkumanya spark okuba kukyeta omulyango ninge tambasyoka mbwino ekyaletsera omuriro kwa akati k'ekibiri nibwo obururu bwakinana obwabiireho konka
kuba ntumanya history umwami Paulo na history ikabiri ncumi buri muntu washomera history akashoma hartaro rwa Fronas akashoma urutaro rwa Shanju na Mwene akashoma urutaro rwa Kinana kwija kushya Kinana na Mukaga wabikira bahamba government mbona bo bwire bona ko kubukompe yari ko geita ibintu byone byabire ureba mwentamba syoka yabireho yakaruka Kinana eke cause yo kureta ubusinge emyaka anane ibiri twahise no businge omwami Paulo n'abakoreba Sky TV hariho ikigambo mu Bible ngo tubukora barakwija ku nkambi bashanga nkaya omuri Yesu ekitwine kubanza ku appreciating ninga kusima necyaretsire entamba syoka ebiro mukaga bakatera kabambi sasi yo kubanza ekitukumanya cyo watandukana cyo mbwe nyenda kusima abantu abo abaretsire ebyo omutebekanza program nkiriza ngamba nshonga kamushanju ukurikirije ukora ifunze yes niza kuzifunza muno eshonga yo kubanza national ubwo yakweta original tinkuba cyakumanza nkibaisa gukintu cyakiri original hata namanya duplicate so original NRM ya transferring kaba original UPDF National Resistance Army was a resistance force gakangari y'amahego kuhaba konka amahego gayizire omwaka gwa 2025 bakora UPDF Act actually bakamba amending UPDF Act ya 92 ya establishing ibakweta Uganda People's Defense Forces. Uganda People's Defense Forces yagira act n'ekiteeso kya parliament ningeteka lya parliament kutaho Uganda People's Defense Forces habo kuba byagiro kuyona omwaka gwa 92 kubatera UPDF Act 2025 bakora amendment mu rurimi rwanyu n'ubugira ngo there shall be now constitution ya 95 omuchapter 12 ya establish Uganda n'ebwashimirire gukora now ekinkwenda kuturebe ntwenda kureba amahega deviating yegarga mu rumo gwago function ya UPDF ne mu constitution no kuma abantu no kuma nsharo no kuma disasters zabo kwika no kumusogo no gambo butinde take n'ahandi n'ibindi mweno establishment ya UPDF Act yareka enshongeje act niyo shonga yo kubanza erukurgo mu constitution noma it act ne originating mu parliament ne initiating wa constitution mu chapter ya mukaga so ebintu ebinore nibinji konkaningiza kufunza mbwenu ekinkwenda kugambira abakureba Sky TV ngo isasiri yo kubanza era celebrating eri Tarehe Sita obusinjo bunagamba relationship ya civilian no serikali nyoni mpura story nko Amerika soko akujya mu nahura story ya NRM bana bahamba abo kuba n'imyaka yawagireba akatara mukuru shwa akatara no kuba akatara so nahura story now one story za kura tunahura nagamba story yobote kikumanyi wabo baba takujigani tunahura nagamba story ya Idamini obuyahamba mwaka gwa 1951 bakamuhaho 1951 tunahura nagamba story so story ezo zona tunahura ine yagamba hasa bwani nyowe ngoro kumukiza Emyaka haina stories zabiri ni mpura ningeraho bakatandikira bya hata kubazigo hati so kanyo kumukiza Emyaka kacho mumeisho ni manya nka story ya mimi ni manya story obote 1 obote 2
ezo story kwa kuzikomparinga wamanya ko abasirikare babere ba behaving emico y'abasirikare okuhamba abana okuhamba abakazi b'abana okubugana bakakushabe sente bakakutera ibisasu waheza kutudeyi ningo kazi baha bakakwita actually nyowe family eyipi turi ba culprits n'aba neighbors mbwira ko kubana urebe icyo kitari emyaka n'ebiri nicyo no kureba icyo waba n'undi okay tujya kutyama kutafa mwakaba ninkizana adios nguku wa kamandingira hamwe in fact akamaraho n'ubwire bwingi kandi yagireho hari n'umwana kandi waba party wakaine bafande David mugisha muntu yayemerera umushuga kamera nk'ijya akagira ati hine kitakugenda cyo mu PDF wari abantu gabado kutakiza bisi yayo ba pastoral doctors ba liberation leader naomba bwe bakajya kubintebe ikintu hine cyashobere kikanga wari bijo may he so rest in eternal peace January tumwene byabe yargata wa minister wa security statements ziyakoze zikazorikana wo hine cyakuru umuntu cyushaka kitakugenda cyo abantu abo bagwirira dushikire webaye usitinsa bona abo bagwire rero mamukamagara hikire webaye usitinsa aho abaho da kwitwa Sadion abagenzi banje abaye submission zabo webaye komite yange no kurotenseza wahita tutukenuje umunonga cyo kubanza nimbaza kugitira kayanja abanyarwanda bandi kabase abanyarwanda mwina cyo cikuru cyane nebi cha Tarehe Sita amayigite ngabo zihangaza UPDF by the National Resistance Army of Kwata Barracks ya Kabamba. Nisimo chitimisa David Bashija abu Captain David Bashija abu kuya emulatinga story inyumo akwa binji ntumanya na musanju uruba barwangu rutaro kandi nusaba kabarinkana nabashatu abandi batine birwansoko kabino bwenge binamango koko na zambogo binamango koko rebita kuri binamango koko rebikizo umuringo gone nabayo baheze mbuzi ndaki bona bo bakarwanura ta civilians so nyonde bangubu neso bekaba ekaba umufutandika abasaitingira bata tarabi history yeboniye kugira ngo basaitingeje babamanye kuko ya kugira ngo kitinisa batiya kashinja akamuganda ngabantu bana abatandikiro rutaro no babiri by core brains ba this revolution barwana usitinisa bidansari batiya kasija so by then it was their generation bokurwana rihange ubwaje hange na first aid konga ecyarisho yo muyango bwirogo cikaba kitinge sakuza kurwana kuba n'umutwa twabiyo bwibutu n'imyaka ya haso konga twino baswe ngwito twinabasaba kurukaba bakapitende David Bashija mbamba batumire tinje byabiriyo batugamba tubimanye nango sanga tukubishobora kusingana ngo nabaye barobwiro akuba history cheso Mrs. Womashomero so government ekabeto pinga another government each government ya mahanezi makaga eje emyaka eshatu okanibo kitinisa amina bina dumera amahigihanga makamawe obote ari omuri Singapore omuchikurukuru wachoga mukomano we federal government meetings omusiza ya orari kuri waza chayi na tezezi hanga twenda Afrika kutigita turoktora kwata nze kora kureso segreso okweba garisa mwa na chitwa kumaro kun minister wa information ya terobot atumam kama nyuru tukore TV no deliberatinga asonga zesi amazima gani wahanga kai ame komanda wo ya kwamba kai oreba umbaidena kara ataro discipline omungabo ziha icyo kubanza ni simero president Museveni kureba amahe ubwataro discipline ureba amahembwa kozero miyanyitari yemwe nemwe wari wo mu district yibano wajoku amahe bakizabarukinga Tarehe Sita activities chairman yo C5 umwana papa yanja ni district council yibanda na stakeholders umuribanda batwanjure bakwenda kutkora gote no manyaka kuri bitumuru by'amano yaya byo muzungu by then yari bisabantu bakore zamwenda kapiteni basiza njano magoti umuzungu umusaba mukora kigagarana bamuyaza ngwejo naandika za atarase natiyaza novu ibitabo abasiza akatwara atutumuza hatpaka ba basako bayikoze mu basaboko saba munsi
so amahega Tarehe Sita amahega ingabo z'ihanga bakwatanize na district local government y'Ibanda bacamo kugira ngo batombekeze bakero ikizo monamenti staize district y'Ibanda nka local government staize division ya municipality nka Kabongo division staize municipality y'Ibanda n'abantu abayembarwa mu all walks of life umuryango bazeho barambira ko mwana abo Paul Sahege umwana wawe nabasa kukura boti ahore ntibamugamba ngo akaryo umuzungu bakamwitira Ibanda haza cyatira n'Ibanda izina ribi kuko musano bamwiti kanto kachindi nani konke kizu chozecho nacho nteka ku matwashi nsima UPDF mu gukoze batuombekera amashomero mu district y'Ibanda batuombekera trains amashomero agabigara kubi gajya gabaziye konka noreba ngo munyama yaba nakoro mu mugwe noreba ngo nakunda civilian so nichokora president Museveni umugeza kugira ngo ateke discipline no mahibo kwatarize na civilians akwa civilians zo mfutana kana bayandro tabo akwa bidandisarita ine ranka yo no mai matia kasinjo yo kuma minister ta ine ranko mai westinsa mama zita ine ranko mai konka bakakoromu mu mhangu by then bakani inde kwa tobya sente bina masyogabo boko heza amayiko rwano tabo so oreba ngo abantabo ebinte bakora na public byo ngambi koreka mu president Museveni arwande abo discipline umumai no basa kuvuga no munyamahe umbarango umoteri ngo uganiye nawe uhanisane nawe sumu icyabe kitaro because one wa historia ya Uganda by then government zenyuma it was seen as a laughing stock no mwane nchucha kwazo na kana security ya Uganda kusango ine sente zizuyaka huba oyo no gisindika ngo nguro mutugwasabuni so economists by then abahangu bakaba atari muyanga president kiyabyarga yazango mu kigezi Austin Samini by then hati bamuja president yenza akane kutwita kuno bworoka bwabo aragiya governor wa Bank of Uganda come here because they feel said unjya binareba mu gice cy'itambiri amubiro so ara president Museveni agirzo kurwana munonga kuramu yatebeka nsebyentasa nebiyofu na yenga inflation rates yasa kurebangu ihanga lyatebeka kongo mwe no amayete kugezaho kwatanza nabo abarwanje hino umufuteka teka kakamaganga point analyst that's inari mukada ngo bakarwana rabse izo tukagenda nkiyangalia Uganda n'ikizinga cha Africa nensi yona twatekwa covid abamwe government yabe kuproach walinga masks abantu baza kurwana nebenda tete zo kuproach walinga masks kusigaba habamuka tusazane hono muntu waje sente za covid yabeni maraho mutebe bushateka mwita hato muntu gotokora we nankana aba covid ahiyanga we kanendwara kita abantu omwihanga yatayire sente za covid zigendeye kuyabyanga yazi tuina bana babo abantu bakasise mushayo arya abana nabashaka uko muri bizana namushanju na nabana nabashaka abana bo tuzabuze byo kurebe bya Tarehe Sita national celebrations abana abo bamanywa bizikuru babo bamanywa tsimba hakata ntuija kuzunga humuro kacyuka takagireyo afande David nuje kutugambira cyo kutekateka mushemeye kumanya process ejya iki turi kwenda home first session age account what happened then mu next session wo twija kubuza yabo mutuma gwaho mushemerwe maybe wakitwe ninga ne usasi ko mwanje na radio so go twakati afande ahamurebo wa Sky TV jimbozi ne munura kokwe rukuno so Tarehe Sita tuyukerisa sije kubanza so tukabara ku rugambo what happened the Portugal maybe Kabamba akabaho cyar Kabamba of course nanye kantarho nanye nimbura ko kubura okuyanye kukizana kugira ngo ndi umusirikare nimanya icyabayiriho uko bakitwarize hakota gadi ya Kabamba mwena ha gate ya Kabamba ningashi mwe kimkweta gate mwena hiba kutahira mu hirembo rya Kabamba naho ibikiro ryembundurire hataba bamuzei bonho babere batagitingire tugende tuteri ibikireryo tuye mu mbundu tuzitaha kimotoka cyitujana cyo general taya yabe navuga tugende nazo hati kubashikaho bataka twekingire position gi afande tumwene no shotare umusirikare mushyikire
something wajabire ko arasha hatwarasha mu Tanzania bakaba arrested bakaba yoseka batwinye kano reba kije mu rutaro urwamine barwana hona bakaba takumartaro irikanga yataha umwamura hatiyazandika kubatera hataba embundu tubazi hayo bagenda konka bakabine konta kusumundo mu ba jene honorable JJ Odong ba cyakabare yani undi jakari yoha aba bene bagambira ko baratere kandi kutwubona tugamba batangire hatabo tubebwa kano reno babetsire muje murabaha mwene twine kari cyane yo kwebwa hatwo ko tabagambira abo ukagamba binamushanje kandi nyene abagambire ku murije anyo no mumbare njye kurebera ngo nabana y'inki tutubagamba kandi ubu 60% nkaga harigana ekarwana umwana y'inki tubagamba nabaruwero tubagamba nabagumire kuno yatubagamba kandi ubu bona mbweno obote tino taramteiri tino tara contributing konka abantu abakora batamanyirwe kiriya turi ubunyenze tutakiro abako nesho bikika cyahigura ushikutana tujika bamata y'abagenzere na Yesu imyaka 10 tumanyana zingahe rero tuje kwitwe bo bito baha taratsiamti afade David ni jamu nkapija futandikira aho oba riyaro umuntu weno watereho abana bako tuftaho mbere oba umuntu weno watereho mbere hino kutu ukwamagaraje ninga gumwana we ngake nyimerezamo inga abantu bari yuko nibahurire mikoro bare mikoro kakeka bazomajugaho bare bahurire na kujya tukubishye yabishe no kugarira imizu yabishe bamuto yabo babyanyiye cyuso ecya faride ntaratugambire urugendo rwa UPDF umukore byo mwisho konka no kutebekanisa ebiri enyuma konka tutakagenzere ninga nakutaha ado tafayiro utamu umwana ugu yagira ngo UPDF nagire bo mby'ubururu n'ibindi bintu bingi nango UPDF tiyebirumu harumwe na strati ya bucya fare David strati ya bucya fare David yo burksima NRA ngone niyo yakoze rege yo ekirumu NRA wene kamba gatupure wakachere strati ya bucya fare David yibuzo cyara njara atiyande kwetegereza tuta kumangu hakiriho NRA y'umunsi okay let's Sky TV irakari abantu otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kuba gukozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebe byona noja kwano bireba on programme jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba programme neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire reba mu cyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwayikorera program party time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanje kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa noshanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media
media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banocanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omushiki wanyu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. otaferwa program y'omukozi buli rwa kana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro. nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ntija kuba ntubakuretera aha a Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abachara no manyabakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program age iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program age neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cotaka kozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwayikorera. Program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe aine nina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazio ejiniyo program yara binorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia backup zensia byona noza kwa noshanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banocanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omushiki wanyu. buli rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV irakari abantu. Mukurikiyeyo kahumuro kaitu okiri a Sky TV irakari abantu program Okubiri rizoba tugiye na parampora okuba turiyo ntwenda kukurira byabireho tutarho konka tugarike system ntekateka yitu turebe oba ebigyendererwa kagumizamo ibyabero tutarho fine kandi no muzarwa nyungando
kantaro bakanzara konka twera ku bigendererwa cyo kuzara Paul cyagumizemo so ku PDF yazira ukora tukataro benja bari apano today konka twera kwebuzuba ebigendererwa umwana kuyazirwe yayajura yagenda hatwantu basa kumutuma maiza kagareta ebyona niyo tukugezaho okushujuma kandi zaba shahina mpatu inisha imoyonka den tukargaha mwe bari kwa mukitwine our audience abanyakampara n'abandi bari mbivuga bikora bakutureba mwe bari munonga kunda Sky TV na program ye specifically okubiri nyino kusima kwaho kanso nyina abamba kusima ngo yebare so ntujja kubuza munsi wa message zanyu cyo rakore zahamu kitu yitu Twitter Facebook WhatsApp group abagine muteho message zanyu tujja kwantu shoma you can pose any question no problem afande tuanza kuzumukumuro wa nichi wana ndakushobora omukuru dene makoze nacyana ndakumushobora naho rero obugambo bo yabuza of course nko mwana wa hati ubona nagira ati President Museveni nawe akatandika ati Emyaka ejja akayabere ati nawe nicyo kugezaho gukora tikibi konka ekiyana agamba UPDF egiye kureba iyo te kuzamba ibintu bya politics abakuza munabaye intara yabo bwana cyangwa intara yene buburungi ngo bigenda byabona biburungi bihebye hazitobu kandi mbe niyo nimbagambira butosha ngo mugumusezeho kake tufe turgiho tuturahari ahabo ko tuza kubateganza tuja kubateganza isi hati nore Paulo nuwatandikire TV konka kutuza kumwiha kutahondije ari yatuberekizo aho kuba is a founder member hati itwe ndumantwanga tuva hati mbeni uko kubona ureba ujya ngo besige nasa kutegeka ngatinyefuza mushino jana nategeka tumwine mbona jana nategeka Jim mushino nategeka tumukunde mbushinyo nategeka aho kuba akanshangaye ako konka ni muninka ije doctor yes yashanga Dr. Batayizere yashanga umwana John kata Dr. konka kari medical assistant yizere nondijo umwana Nyabihe mupade ningira nawe kayizere entwine na duruwitugu na taburo mbirizo mu mpito zo kutere kikato waburwire ninga ekishaka cyone cyakumangu nikitamba ka taburo munanka kutera konka isi hataho iyo tajyango nubabasa kurebero babesije kuje kutegeka ntwangamu tumureba ubunagambe bikire ubuntu tujya twashikana yabisisire ubiyabira political commissar ubiyabira nanka kayabitsire kato bintu mugambira atakubireba atinyo bese inkabesije for instance nyona muntu tukunda nagiye kandi kokora ko samwe yaba mnyano wanje nangwa konka atinyo karga bundu bujyo operation RCLE chief for logistics ubiyama hebyenge bya transport n'ibindi kandi nyakuka kandi mu area mbe munonga hatariho reinforcement amahaga kurehe ngo ubundi kuba kuterwa gakuyamba hatariho ngenda yona eje namutura Kampala namje ntimpe motoka ndi umwanya mbi atitine motoka ati atana brigade yabamwesije atana wotine motoka atinyuka nagambira iyo operation nangwa nje tumana nje kurunda brigade ntukonka no kujya ngutumurafire bakampa hortaru imkira hati noreba hati ngako konka hura nyuti nkumagera nimba njya naza gukora mistake nkeria so kandi nimanyaka korana ko bombo ai nikinega akantu akafundikiza karga kakagwanze natabuka hainda koheza atuyibuza mbona habo kujya ngo ntumanyana hati nkaboze iro nabo shumira nabo nibakumanya mu ishumiro ryabo iyo shumira nabo kujya ngo konka hata bona ntabwo bitekereza so
mbona ati akako kureba mu campaign nito abo n'ikintu cyito twena ngo kifuni kireba kariya twakaragamuga no mwako korake nimba reba kutuba turi mu mfuni ngo magenyi enjure egwa mudakika ibirore no mwirikanga muronde mutaka enjure ngo yagwa ya rero mwaho humo hatu mbareba ati myaka 5 itukata tumeze ne tutera hata abana bantiki so mbona akako kureba nakariya kusotoragaho tukahoho den hak yatimu mukayije aha muri rwa Sky TV hata afande David UPDF hatunogirebo muchane kana mahigi hanga marungi manya hatogo mwana taramanyire bigendero bitu takabushoma ukabushoma ukabyetegeza wayitegeza demokrasi none kunya tugine hona ukukureba numuzana mukota ba FDC mukasinga ba NRA hona shitwako twagambire jaji toto atasingwa hona sho kumukoraba mu ijo no ponore kuyarabe mu Kampala yona mbushe twatugire twatakuja kwanga hatigitu demokrasi mbona mino kono raba ngo bobote tokumanye tumango bururu bakaba baraho nanka mboshi demokrasi taru kubarra bururu aho hagati y'abantu atantero bururu nka horo mu Tanzania na reporting ati hapa Uganda bwana ngo bururu babarra heru ngo takakirebaga ngo wabona batase umunda babara baje kuba reporting mutahe muje tuje kubagambira cyaragamo nkonka hapa wana mwaga chini muno babwata hanze babarra ati je demokrasi kan security wana toka shimedera ubuzima mbweshati UPDF cyatakozenti za Somalia ubuze hari amahiga ga Amerika hari ga Congo ga Kenya hari ga mhanga gone konka UPDF niyo yonke kuterwa sariti kuriya Somalia president Museveni mu tankaranga de tugiro ku Central Africa twatugiye kuronda ya business tukabajengo nutugo Uganda wa Museveni ngo n'umunsi bono mjengo ninkaranga Sudan aha iro kujibuzi Congo nukoko Rwanda ukabireba ubiyaze torakirebye cyabire mbushe Burundi mbushe kubakubira babatahe bita Tanzania mushati Kenya ngena tukimanye kibekero so UPDF ne koraje ine discipline nitinga rega mahenkago nabo buzungu manyana bakimanye nabo no kitegereza kimwe kano reba egi discipline yo kureba ni ikishaka discipline egi yimze yatutire mwejo otagambara mwananchi twatutwitinga twataragurira abantu bari mu area yitu so nahantu kukiri UPDF n'amahegara profession buri muna kimanye hatubuza bakongo hibagirire Kongo batakumanya hisaseneri no kurwana kuona hati nito tubature mu rutaro bakayigo kurwana bakagira konka bakagumena bibuza hona kamtagambira ko umwana yinki bashobero so UPDF n'amahema rundi mnonga ningira ngo nkija kutwara emyaka mingi abafurika gukora nkeke tinkwame ngaro nyetin kukikiza ngagane higenda amwaro n'abafande David abo amwaro nabo mukamwene civilians mukamwene basate bagenzi banya abana babo na civilians areas zimwarwanire iwe ubuko buri umukaya shitani because uniform okajijura weja kunwa wazo batanga gukora hamwe bitu ate iwe kuko kutayikiteka teka cyangwa babanje kwingana cye ini banje ryo narya abantu abo no riti banje shi ninga sama banje mistakes zitkoreraho kwitwarwanire tizikavuga manya tutwakiro nabo bukuru mu campaigns ne biragarikira gwo bako banareba kutwashyira abantu batumira twatora bake batumira bona babere batene kigendero babize kore muri umucyo nko kwikiriza umurimo no kutunga umushara kaba ba minister no muzika cabinet yitu atandikireho ubutwa hamba n'umugishwa ba Paulo se mugarere manya banyazi manya bahi bona shanitu twatwine mu shuto tafiri mushega ubundi bibi mbabazi tatangira minister mushega kibirango mugenzi kibirango tubahoye bitu mwene wa cabinet yona eri mzee yo nageze kugaruka
ngo batakangarana bakahunga mu ihanga ryabo bakatekateka ngo cyabare abana bo n'indoshana n'ababere baro umwe natubwo neje nashyize cy'umugenderere mbese nakimanya takukimanya so tutukuba tutur happy hati nyo nivuga motoka nzarwere ngiye torora buri mwaka kwata miliyoni 2 zitamu konkanda gandi ukaba nyenda kurfa wazan kawarta maguzi ugireba yakushobera kando korkuza kubuza ngorta maguzi bakatweka miliyoni nka 5 baziriraho umuhanda zitakashyikira hariho nashanganye naryo ari mu kajunu kenda kumutera nazi nyuma y'ejo nara kunarga nagende nyerkanga na hiro nagambira mzee yavuga motoka yavuga ya leta cyangwa nzoko yeje ahikaye yamumbekere enju yamukora n'ibindi kunka tubira mu mazire abantu bengi aho bona mbwe namakagona ngatushaza kandi abo ko atari kubasa kuzayo kugatambira na mbushiko tukureba aba foromasa barwanira isingiro bo umwe karimo ubuntu buke hati tukubasa kugambira na muntu ngo yakwetegereza hariho nazo ba vice president bukenya tutandike ishomero ryangabo nazo namutekereze ishomero ryangabo kiri kuzakora kuri kuzakuyama amafuzo g'abasirikare ntabana kana bariyo mwana wawe tetwina budget ya private school tunamugira kinaga akakata kumanya jiriya sayine noha kata kumanya mushakara mpinga noha ka mugenzi mwe kare iki cyayange nti waruta maguzi tutugende tuzimbe yuko tumuzimbire petrol station tuteke supermarket tuyita bazukuru babere mu supermarket omukade tumuzimbire baguru kubanga abana bakuguza hansi mu supermarket kwari kuza kutaho mwazo nati ko kugenda n'umugade we nagenda n'ugwe konkanye ne nkuru nariyaho kana nagurira umukenge ntumene by doing so ntujya kuba twatambira abishukuru konkana mu kwikuru nafaje mwana wange nkugambe tetwina budget ya bintu ebyo hadi nari vice president no yetenga kubuza budget kasi tuzomzibini president wawe ukamugambira kumugita woro ikintu ngiki ne bwekiti katukikore bwe konka bande akayija kora bamu appointingiraho is a doctor so nati kugamba ibyo bashobora bagamba coronavirus bakora yabungereza bakabashyira mbona hati ibyo tutubiri tureka ngo twaterera adios tini bishimye kutugita tinyangire nabasafari takugenda cyicyo runomo tinyangire tubasa gutwara kukizana na system kunka ihiri ya IPDF ya standing at all kemera kozi ya muri cyumu tutrishime kutugita echo kubanza afande yanyangwizo mnonga ya umugo ya guru mukanarizinga ebirungi bya NRA UPDF na NBBI because washangwe n'obusasi ngobo obo kugira ngo some of the NRA people ninga abantu aba NRA mwagire no mushaga mu Karwana bari mu mberambi nkejo abo nabo uri kumanya kandi no tekate ngo botari kumanya barabata tino ntakumanya wera bona nimba makani manko barire kubi yes ni tekate ngo haruna nawe ki umwami Paul yagambire abafeirwa bazire bari mu shaka aba bana babo mutakaribaga ibona kurangu embera nkejo umuntu ogwe nabariyata ni sasa tandikira kanyariyero aha totazahari echo kubanza umuri byona kuko wagamba kiri kubireta ni corruption nangwa nijo ndebere president nakigamba ati be careful namoni ngamba yake ati be careful president kuza kugamba ejo nkimanyi mayisa ngo ine cyarebe kitari mu guteka kandi nkimanyi mayisa ngo tuwe kandi tuwe nitwe kunkati kiri mu buteka kiri mu buteka yes obu kitari mu buteka ni nteka no muromo gwanje niwe kushiteko mu buteka ntakaza kugamba ko tatiwe no gamba ngo ushaka kwate mbunda nakire ngo nikibire kandi gambe ngo nikibi
turi kwisha tukagira ubuzima naba mu muri imwe no kujya ngo bagira ngo waza kugamba ngahinga uguno umwana wanyu mwazi wa opposition ugamba ki ninteka teka ngo twaza kutereza ihanga ngo ku Empower yagamba ningico kwasa kutugita no kuteka uburinganizo konko ibintu bugamba hayne absolutely touch abduction ziriho afande to kuchuma ngo drone ziriho mwesha bari kwata baba kuma bibiri abenje kana babati mwesha turamureba umusigazo umukoto masho na yerega atiba tutworo ko cyo kutwora n'ikindi mwesha mushano ka mutari kujo afande mwesha so nyoni inteka teka okumureto umukoto masho yes ari civilian batamuyitiro ku ninga batamurekuriro ku kana bamayamwe naza kubugamba tukureba ngo abakoto bataka batakwikizana na bari abakikozere hatarebera uko wafande nyo muteka teka konko bo bote kikakirga kikuriye kere system ate kitwisire afande kikusinga no kutwita kandi cyayongera kwitihangeri ni politics icyo wagamo kajya ngo tushabe tugumisirize mu baza mufimugo iwe nangwa iwakigamba inota rakigambi konka na wayine nteka teketyo nyo mwe bintu kuteka teke bindi kureba nke cyabiro mukoto masho ni bagezeho kugira ngo hoko barondije umwana wayine nteka teka nkejo ayine nteka nkejo yo umudoka ayetegereza mango hari akaboko Senta police okubyaro bwo bumubantu wari nke cyabira ari kakwenza to mwana w'umuntu bakamukora ki mutabano wa president aremerire akateka tutakaja ati mware kibirari kakwenza atuwe no kuteka teka kora nke kakwenza tuye nakora ataraje kunyetegereza akakwatwa so ebintu kebyo bitwakusibye mu mahe akwa mahe tugareba akujiro ko rugagamba kuna abantu nkitwe they are pro people bashekwane bazo mu bantu bakakwataganisa n'abantu bakakora n'abantu konkati ono teka tengu ekayika kwenza ku rugamu murumuna bakakweza nakunda amahiga y'PDF takubasa so tukasorovinga tutekintecho no kwetegereza tukateka hembera iyo kureta uburinganiza icyo washaba Empower kugira ngo taracyo kubasa kutugita icyo kubasa kutugita n'uburinganiza taro kindi abamoto barebere iwe we are recommended kugira ngo you are humble and honest. There are people on my heart arrogant arikuza kugambira nywe hamwe nimbagamba mana basubirana baro baru konka kugira ngo nankane kano ati neza koregana niwe nagaraka kurra ati neza koregana niwe eje mbere ejo nembere yo konka go no muntu buntu konka usabye mu cyoro cyaci tumaye ati police Ogani mchoro chama he yewe Emyaka yanje no muteka teke yanje niyo image ndatwara manyani itu tugitwara kakara tukuru mu public umwana muto yamureza tkunkaga mahaga kandi gashoba so ni nteka teka ngo afande mu numero muhango munonga go gukora okubanza mwatereza mahe gatereire agotagatina garigi kanso ati kana futi mera pikinga achigambo cyafande cyagamba ati ni mu civilians muru kana futi kirarivu yuta emburu n'amazima bakagimara amana demystification two kigigambo kikire of the gun emburu kugimara amana na inform weji yamahe icyo kuri umusarikaro kwirika nacyo kikakendera umusarikare nija numbuzo tsero rwa nondo ati my question is kana tataho itu kandi basibirya twehindura uniform kana uniform ati ni twagizwe ubwo muturashiko mushugiye mudajya ati ngwini nderi sasa umuntu nakwata umusirikara mukwatoreba na confront n'umupolisi nanga no kumutera kwata tayi namazima embunde shemeye kwama tutwangire kwa karushuti civilian we kandi arrogance yitwa rushuti ni yeshutingira umukaje timanya opinion yabare mutebekana sapo ningo mateka kike yabare mutebekana sapo mbwenu onchereze ndandikira abusingi ekibuzo cy'wagabumburize otiwe Tarehe Sita nogirebo obusingi mbwenu mutebekana sapo program Nindafutandikira mwame Denmark no burabizi rero bakumwekane bihangirimo
atashemeye kuba ibyo ntumwetse bahunga abanyega kuko ni Denmark mbwenu yabe no mwana abukuba ninde emyaka yari umuntu yo kushwera kubera umukazi yazire no mwana mbwenu abaina bana no basakora umwana shobi omuteye no bano muteraki no kumutumura ini ukabura no kumutumura ini ngo echuri nawe jo murayini yawe benicho yawe mbani UPDF nyina ku supporting umwana basheisho Uganda People's Defense Forces twene itukure tkumusarikara ashemerere kubari tukumanya mu history oba abatu tebizeho kake nkichwono ugamba na sister forces zagana UPDF ukareba ko karakasa Kampala umusirikare bakatera umukazi w'umupolisi bamukura nangwa n'abashije hagati ya pa n'ujukibarira batira umushija w'umupolisi rukarga higura umukizimbe hari ari nabugabo really hona ko kurire mwaje kate kuruma ugitami cyakakumu omutebekansa program obusinge burengere haza twarenga wanje roti ninga kiriyo mberagire kirumu actually kwa karakasa mu constitution kiri very clear iwo waba no exercising rights zawe reka kwegamire zabashije ninga zambiki UPDF relationship ine nabantu uguma medio snatchman omusirikare no mwana wo mbara aine kundi aji no mterori afuga hata ogujo munyure cyane berira kutera musara no nibabatera every day okay because discipline ibagamba iyo muri UPDF iyo mu constitution 10 points programs za NRM na hata bantu chikubirika nebintu bibiri eba confusing niba confusing aba hata ka UPDF kutugamba Tarehe Sita na politics and these are totally different things. I'm a commander wamahiga Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni retired commander in chief ni politician hata abantu kiba confusing tabakumanya ngoko kwa politician handali al commander in chief hata bakwate ibintu ba confusing nyoti karebaga even at one time president naragira atumugende mukore kineki aba UPDF konka omuroro za UPDF nko bwakasese weba mumbe omukama wakasese first of all NRM kyaheze kurwana Tarehe Sita ejiba kukuza omwaka gwa 86 kubatwire government bagarra kingdomship ehabire tato yagira now omwana mumbere okamare akereze kiragiro ngo abantu bajware busha amasasi tugakuza kubara babo wanyetegereza ubwo civilian ningo nusha no musarigara kushe konkani ngira nteka ye karicha mbwene karicha mbwene kankongere ukacho takagire reka ngambira umwamiriya korana no kumenya UPDF no manyangu kamanda wa second division muzee akamutuma wa mumbere ngo agenda tese nawe aba basirikare bene mbundu bazireta no mango bakamudisamingira ko tagadia mumbere ahageti ya mumbere yisoiti nyumbe no uriyo nawe no mutuma gumi nyuka atakuzama kamanda second division kamanda bakwa kembundu wagenda nyankore kuba kwiterisi konko kakireba ni hanga ki ngambira umunsomo na America na Britain hano France ngambira ba democracy mawe
akazamo ninga Denmark ninga Denmark so yebare ka information yo mwami ubasheisha ntani so nukwongera n'icyo mwami Paulo UPDF Uganda People's Defense Forces ombintu biri byanagambira umushanju nanagamba barushana UPDF mmanye mu institution ko kutukurebezi by the way UPDF wazo mu UPDF omuntu nka okareba nico kitongore cya scrutinizing kikamanya ghost soldiers ababire barha nibibe sente barya basirikare nabo nibibe sente z'abasirikare ghosts nibatahumwe na emizum ni institution ya scrutinizing ire tu office ya IGG roko government so bo ha nibibe verede nibibe burizo kayine barigire bakachwa UPDF ka scrutinizing organization ziri mu UPDF tuina banka yabiba kweta wazarendo banka niyo banka ekwereza accountability omuihango muyonka okamanya ngo sente za iziti nibigenda UPDF amarwaro gayo no kwa covid okagari nuko gakoragura agaitu agasivilians embazo tugita mbajibu UPDF aho kugira ngo organize institution kandi the discipline nibo bakora ngo nyeno uwitega sinjo mwana kamagara mbere ni Fort Potro nareba hariya waba notaho muri bana ngo to kuyaza kazo echapa cha anniversary cyo babire batire Western Uganda yona Tarehe Sita bere kandi bamba chikora mu celebrating Tarehe Sita bakuza burhere senta tobiri no musirikare wo musha burhere senta tubiri no musirikare wo musha burhere senta 4 ebiri no musirikare wo musha services ni nyero rya hato Tarehe Sita bwiro zo marwaro ga civilians tokuza kushanga yo musha embazi yongeraho wajya ngo baragura gariko yongereho umuyo kuragura tuki kitambira umuntu cyonka enyakira yiba kwakira mu muntu manya uko kuragura haraza kweta kuririme na kwakira bakakushemera bakakugereza bakakuba nakafata birte kasori jojo bakafatinga bakugambaraje abaha bashaho nabayafite nareba nakuriya kureba akunuga umanyangu yakwanga ndware yongera nenda tuzomuriye tukazomorese creation bagiba yaho kwatere mu UPDF nugo embozo bezi kabantu nugo werese creation ebere nekora ahabo kuba UPDF reorganize icyo kwara nacyo mwana Paulo nyoni nyenda icyo kushaba civilians nanye mbaro tureke kugaita amahega ya Uganda na politics omwami ogu yagira ngo amahabo y'Kigali yo mu parliament ninyenda ngambira izoba rumwe wararebere member wa parliament wa UPDF ne mukakaza fro ya parliament akatese ikintu cyo partisan nekende nyenda kugambira mu Kigali nakirangiriza kukigamba omwamba sheja hakaba establishment ya marginalized groups kujya well represented tuina batsigazi mwen haro kutesa yinojya party member of parliament yaba yo mutsigazi ariyo myaka ya yute myaka 30 kaba kureba mu mpako ku representing a constituency takuma bizubi y'abatsigazi tuina bakazi mweshika tuine district woman representatives tubakuma bizubi y'abakazi tuine mushi member of parliament yaba member of parliament w'ikimuga takubasa kuteseza ebindi bimuga ebiriyo konkabo kujya kwa establishment amahenago bakangagare kinyima ngikintu cy'kwatiri hangeri umbi okay sharad umwamkamaka ntuba turiyaho mukaruru muhura umuntu zombi tkubarebye umuntu ayine hamani no twakubara baruburu tukashanga butakuhera gikunga tujyangwa ine yogeno ngugu amana gine ngugeno nanka ni shento ubururu tubarabara butakwika kugati furangwa yebemwe tubara factors tubarangu huje ayine shento mahe ayina kasente no barataine karuru ekyo kimaisa ngo UPDF ekine
iki ne mukono negurete gutomuka ruruke ibandecwa muno rabe MP ningo rabe RC5 nanyi no wito maheni mbasa kurabaho nangwe roshoto nanya bushoza amahuriro gakaringinga ngo amahega kabifurwesho munonga kuca muno ho akuba MP uko abo ni wanyu polisi umuti shitoma nguto natwa rebo zerota ibingi bitingindo bibaho umbururo so amahena politics iki yambikira ari natwiyamu ato UPDF na muzitanse na politics tutanasamo ino kutwasa kutahola ine ka bathini agama hego kureba mu parliament hakabanza bueno ikintu cyabikina mano mu secretary NRA ati NRA nyowe kagenda gisikotingire ngiye secretary gisikotingire cy'umuhazo baza kubona ikingo cy'ikuba RC kicyusa hat since then twayombeka parliament yitu na politics ngwene twazombe ikwe NRA twazombe hati ndubana konga politics zitajya zonka tutazamu zikafu Steko ngani furu aho ko nitu twakitandi kintu iki cyomi kimukurebeke kandi basata kukirga mu ngo abo kuba mu izire rero bitiro parametro so dingira nkamagara patira fanda ryo nakona webare westinsa awurabaho na fund for that supplement echo kubanza what we need as a nation, what we all need as Ugandans is true steering. Amazon. Na siyama westinsa kapiteni bashija akuba n'ikiswaro nicemarana izo ngandya nukutu ya television narebeka yewe kitinisa lete rutamaguza ruye nanye nkomunyeto nkomuhagizi waira yo mukabura naje ubusasi warebeka yona mazu miliyoni eterwa mahungu no busasi. I have always been telling people using ngambara abantu emafia humiliates you up to the bone marrow. Aba ochitinisa kapiteni bashiza aba miliyoni agambo yasanje mu officer vice president. Numo muntu atakumanya ha jiri takamanya haje nazo bamwita bamusanga street ashomere bamuvuga minister bari byo magara bamutuma office ya presidency ogwe na wano mu hagando rutaro kurwatanki no kutwakwasiri hanga nebikenderwe twabe twine nabaso takucheri akuba omihango mu mutenekana sapo kwa mwana twine abantu babiri twine bakirya na bakiribwa haza bakirya bayumba bakiribwa tubakamanya bayumba ryibwa nabo bakiribwa no kufayo barwana bagutera amutwe because they are mafias yakugira ngo utinisa leta rutamabuzo mu mugu yakuze yakarita suggestion kapiteni bashiza akukuja kandi yakugira ngo nafunobwire atambara umururo wero areba ko barabere abagusa bayo bayamba bakaba byo kujya bakabeme ndeke bakabakwera ariya makago kugari argayo nashasha koka mazuta gwari nakagaro amazuta bone gari buga no muhanda nangataka muke so president Museveni yiri hange konka agizirekizo cha middlemen no muhanda middlemen bakanye kimwe ba paralyzing institutions za government zona abo paralysis nicho kurebera umuntu ndayiza kuzomu karuru kwesi bo misazoba nibanda municipality obani bande matembo obani banda south obani yabusuzi at state house enyine mu mukono so nibezunuso cha state house sisa demokrasia ina mu yarwani na president Museveni hata abo wara president Museveni wako basindika ngoje mu state house myensinje bataira civilians babateye ngo bagisubura izo bareka ro omuntu ajatpana tezimanda zinarabaye tapo station atomuntu wachutera president obuno wakwenda itoka kusibure akaruba imafutero umuntu ayarabongo yawina texito so oreba abantu abanyumba paralyzing the system no ba mafias midro minagata echini abakristayo bagireke songo cyabo ngonda nyamare banyenka neliso yanyinya aze byesongo n'ukubiye songo mu kanisa abantu tuzunda tweshongora fibsa ngoka turimo kumanya ikintu cyo byesongo niki nyamare banyenka neliso yanyinya twina abantu bingi abese cyo mu system namwe tukuze cyo wakibuzo cyinsa kapiteni bashiza
otukonkimwe ng'abantu abajwire mukata w'umubiri imwe nimwehurira takugamba kuzi yagamba amafi y'umwe nabo n'ubwo ari mushokari barara bamusangire nayisiza afama miki konka atwanura ko Stinisa ababarwanire Tadeyo Kanyankore ukareba Julius Marius Katunjo wibanda suicide. Yes. Ehikiriize muzeyi turemere kwambuka riva Mayanja mutama bega kamurama baza kuharunda kumuri ebyugo bwatira kare entezi yo mpweta hati omuntu ngomba inabizukuru aina batabani government agateka tote bukura se habo leadership gaps za bafit dembazi ba parliament barko ba ministers barho nangabo kure bya veterans na bagazo bwana tikare bago muntu natahira makankago obanwa in charge of veterans ababana babo barwane kujya kora regional tour kuzumuru western akazanga nangwa kezo musaraka ba kapiteni bashiza bakamuchondoroza bantago chikuba dio ne korwa Kampala obanna guru oban police oban nombax Kampala ko ikintu chwachyo so ori yangu tuine kizibu cyonka middlemen barya gataho kandi kindi hari okusasa kwa man mununga President Museveni ebiyarwanire mweberemwe kukirira akugera ngo harumba amafias akwa emafia humiliates you up to the bone maru na akurya n'umusokoro President Museveni akataho bururu akaruwa umuntu wabutosoro ko kakume nico kureba abo opposition nkanupe ekaswipinga ekabaho wewe yaswipinga we central region yone bazo mwishengero abasande bakika barya ico naco umnywano wanje osemekwa n'utisimi no government odiosi akubana no kugamba hato ine captain eco nga freedom of speech n'ikintu cyo kusanga no ugamba hazo khansa n'ibigambo na captain obwiye bwa mini ebyo bukandi tabo Stinisa brigade ya Maria Mungu abantu ki abakoze ekikabiki VC treatment bakusango ryo mu nsobeta tebekine ninga bakusabo sente zakubaza panda gani yaja at VC treatment ne baba bakusangire omuntu yakusanga umucyara wawe ryo mukari yo nate bitoke natebe kanisa yamusima president yamukuyo yabutwana waza kuye kwa tsoti cyumuntu notoro kuza kurwana bakusanya of president yabasanga bana mazana kapia kece akaza kapia kece atogore bantu tukatozana babwire yangara kar kabeteme Uganda wasina nothing stop President Museveni yarwana konka kiri umwe bare captain basiza nawo comrade z'abarwane Stinisa leti tumwine makakuru mu mugwamani kurangwa ihangeri yaba ngo kuri kandi turutambura konka nsagumantu gambe kigambo cyo kurwana n'ubu nandyo muyenarimo izo akagenda habaho oversight okuhanisana kw'egambo a parliament ya Uganda Stinisa deputy speaker w'ishengero yanga Thomas Tayebwa hamwe na General Kayindo Tafiri atamanya no kugira ati General Kayindo Tafiri kagumagambira parliament ngo yirimo basigaza bato nabice bato ngo okarwana mu maye mwiri yange nambazi mo bwiro we kikancyetengesa ngo urwani kurije rembere zabezero ko captain bashiza watugambira embere ya berode muko sekretaro abantu babutosa bakabata kwekunda kandi no barwanda ortaro civilians watujote bichwe kankaga arigana civilians abantu tubaburizo no barwanda ortaro bakarwana bakubaha ibyo kurya bako basere ko mazu gabo mwacungura mwarwana sinkambi government konka kandi nabo kutugumana tugamba buri mukoro kuzakuze Emyaka 2 ndiyo waenarimo tugamba tukarwana nkiza nasi ma statement yo Stinisa deputy speaker Thomas Tayebwa atumwe bari mukarwana mukakoro mu bwo bwo kambwe tengesa mu Rwanda but this time is address generational challenges. Exactly, yeah. Nico chamani akanyo wabo ryo kandi tukarwana we bari ukarwana wata usi kandi nabo opposition mu inomuze go buta appreciating debizo ino mukutugumu gwa gwemho gumbe no gwa ready umuntu opposition yarugayo at least kamagara nubwo uri waye mu rujongo businge bukaye bwa tubusinge bwa mugashoki haso wotariye businge bwo no kurye wayeza kugamba wazuma government wakunkumare mpare wagaruko mbitu byo mwana waza kuhinga ati Museveni president natararwande manyaka kutere hensi yamungi ndamwene sa Jodius nakufite mbaka picha agende ayandarata norebo gumushinja MP nanka sore bangu democracy ekarwanirwa konkito it is our sole responsibility as Ugandans to maintain it Stinisa captain bashija mwana wanje Robert Kanso nyowe Paulo kuramutwarwanira ubusinjo president Museveni yarwani twari ba middlemen ba mafia nabagezeho kubusisa tutahemu
konka waye na president Museveni Brahant hona ekire hona president kwabo kwigura nayo kondo kenda ngo akeho hato minister wa works mugasugwengu minister wa water and environment mugasugwengu konka no sangana kabasa ko bampereza ngo akatwara abantu babutosa badonate njita kagubate ona ikondo akasente naza kuzomotera kariyo mahali karaba so ore yangu bakakugosonga baba bakiriyo myanya government ne takuja picture so aho no buryo umuntu because umuntu nahate biroga na power umuntu nabuja kisikamagara ugambiriye naremu kugasire ki umuntu arga yakasese atuyiro mu opposition bamwezo bwa RDC bamwezo bwa deputy RDC kamagana argibandaniza mboza Sky TV tine yamba transport ninza ko raro umunyeri senyimisa ato yebuza oshana ngukinde bucara ngo picture ya government yanje omuntu yazo mu opposition ngazibana nkaba leader wa UNUP nkaba chairman wa district wa UNUP mu district ngeyibana osana ngo banyambuzo binga ngafune chikwenda abantu bakira mutuma go kundi yanga barya ko renda zabo omuntu nore yakuja tukamaga kumbe mu opposition tindi RDC ore bakade waina yo munamara nkitine mugasho so this is the right time kada zabaena remu president Museveni na iso kuchondoza mukamanya wo muntu ati yo government mbirno Paulo warga usheri wiza nuzagar kayo ejo riska magaraga kugende cyo konko kufera yihango mubiri tikintu cyobe ejo no patriotism no mutuma go kundiyanga kogatuye nabakunzi ihanga ahamenwa yabo no kunyunya sweet omuntu nabatu ya mu opposition at president Museveni tukumwetengana yatari yangene rutambara omusaba cheza kumwapujobinga bamezo bwa minister oreba yatayira mu opposition yabatera amabari kasiko abe bariya b'ikigombe cyawe ko yuno batera amabari ko reba no kwatu wa mwacho mwe nawe tukamwapujobinga twatayisa mu kinyisi kibaza kutunyunya no musokoro kigunyunye abona bone nambone nyanya ndakusima twara mu gisho kusima honorable Frank tumwebaze obwaba minister wa president akatweta yatugiye tumundo nderi kadazi niko twatera mbase kasamba abo nabanda binta kwenda gamba bona we n'umugenzi tuguragara matuzo kadazi no bakunda rebire hero moderator captain ayibare munonga amazina rwanyeta Dickson Matsko okurga Kampala ni intensant obuzu wa Uganda TUPDF obuzu wa Uganda na polisi niyo kwata abantu kababuzaho haze kwatanise na flying squad ni nyangu intelligence ye mbere Dickson na yun police timanya information ya Dickson no kweshire no kwegwire but no kwagagamba najya mu mebare program bamutana abasajo nana arga Kampala nawe bayise ariyo yajyangu bahurikize kandi program iriyo ne bagenderaje munonga audience ya Radio 5 mebare munonga futurikiza show ige live ya Radio 5 so audience yo ne Radio 5 turire mebare munonga bese ikintu tujya kuzakira producer je kungambira futantu tujya kwakira amasomo meshaho konkana nyenda ngo maybe tumure okache just da kiganza staka humwire akantu kamagara yanagamba ubwo musheja MP owakira semujinganda akarga kuzati yaho yaje twitu atomutugambira NRM ngwe nike kozere atekozere iki mbaba mazima mutugambira iki kozere atukutari kwiba ekozere iki konka imwe bokusiba radio imwe bakada bakugiga agambira movement eje yo kureba na mugongo cyarwagera agency yona zikazerka eker camp ya general cyargonza ibana betamwanga no yabeta haho deno matugeje yo kureba naho umugenzi magara yabera taha konkati no basakuza na mugongo oyesherekeyo ekitabe tweshe the reason why habonchi camp yaberera yaho no kujya mukiga kiri kibira konka kurga kuza tarwero yona kiri kibe hato kose kushireka no development yonka namazuru mpaka gayaza mpaka no kurenga ukuriye kuza kicyusa now ati same ugumugambira ugumushije ngo development Sarati yavukiye afare David will pick from there nzaku umbuza bakozere neba kutekateka kora itwe natureba itwe kwa kutureba turebesa mwisho yaro no manya aragweze futondeza yes yagitonda agitaho hati yari ya kitebeke nko muramuzi cyo bugabe
natureba ati hati twine kubuza nanga naturebe samisho so mwenu twenda kubuza abashija bakuba kwamba turebe itwe baturebe samisho amatsuko turya amatsuko gabo ninga kuba kuturebe mu bintu bashobera kwashobera ne twantuje ntuyire mbende tuje kureba parolisi kibagabo bombere batabanye mu muhango ubwo bashira bakoze yes 2 minutes Mr producer tumure ukakere ntutyamuke amasumu gagariyo nje kutunga information then to kavinge program icyo takarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kuhika inane chweka zo mukiro. Nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ntija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye Adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Program Party Time aha Sky TV na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazio niyo program yarabenorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa noshanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwe kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Sky TV irakari abantu. Yo omukumurako nubanyeta Paul abaho da political surgeon program bagito kubiri nduba turi habo rwakashatu kurgashaha ishatu mwarga muto mugenshonga rimba nashyira mu studio B mpaka shayitano wotwantu nsibura ntorgampa abanyakampara bari no kutureba tarimo Steven bari no ngawanyangori Sky TV bari no ngakutureba afande na nimbuzi kibuze kitinkwenda kucindura mu wadina kaki bwanyuma ya struggle yona bwanyuma yo kutsigaho butsigazo bwanyu mukagenda mukazaruwero mukatuhuka na Uganda mukagaga mukakuma busingi yo mukombe kama yaga muombekere mbundu zikagaruka mu barracks mukatwara busingi tuja icyo ku export tujya kukikaho tuja kureba foreign campaign za UPDF ezeko zere ne cyane kitwakwa tuyineyo ko kubushtamye umuka yawo turebota imobayusi imobaye obade yusi omuntu wenu izire bwaje bayeke itwe tutandikira aramatayo ati teni point program wezi mwazire hari ibintu bitaramanyire habu mbere yaberero hebere tukakora ibintu bishatu byaturemere tarata iromu kandi bitakashyikirize ge icyo kubanza turamanyire ngo kuturkwata government abantu bagira ubusinge abantu baryazara munonga haza abana kubarazara abo businge abana bashome baburi muri mubona twakiteka tekaho icya kabiri
ekitaramanyire abakazi ko baragira obusingi bwarenga bari hatabura amaka gabo tubatereho mbazi ki ekyakashatu abantu twarwine nabo kubaruhumura baba veterani tubahereze projects zibaratahe nazo nko kutyakozerwa South Africa ebintu bishatu ebyo hati nizo time bomb zitushitamire ezo zonshatu kuturuba tutabire careful ziri yatwita of course tinkubasa kugira ngo tutwere abantu mirimo no aboko isi twine weakness twine kizibu itonka pati mukwano kwarkuhereza abantu mirimo factory y'abantu 15 tuturi kubasa kuzeyetera ito ba movement akwa twine kari kigiye kwegamba kandi nabitu kampana nanka ikutwara abana mukaga nabona bitu government ikutwaraho nabona bitu konkabu kubetu tumanya kwegambaho tugira ngo tutere abantu tubahere mirimo kandi nabitu abo kuba company yitu twazeretse turashanye konka ibintu bishatu ibi kutkuba tabutegatekiro ibintu bishatu abo murebo wa Sky TV konkuba n'ingamba veteran one umuntu warwine ni manyisa n'abaruwero bona abaruwero triangle mistakes tinka zirebaga utarafire ho kumanya n'ikihagara deni okututaramanyirwa abantu baza kuzara bakanye emirimo buri kubaho abana bashome babure emirimo deni wakashatu abakazi na hatwor kuza ruwero ureba ruwero etakwetenga science erengire hati nkana kasongora niyo twaturga ruwero twaturga buremeze ngoma tuza kwiba yo muhogo nakasongora niyo yatutungire factory yo gukora muhogo tekwetenga na billion 5 kwenda ngogo watwire muhogo ashemerwe ati muhogo yanjye inabahire nanye nyine kinyire muhati hata banyire mwe sano wakireba kandi muhogo ntarga mburi kintu cyona kuza kukwetorora rwero ubuntu buke projects inkie zitakwenda abantu now you see nogire gukurikanya buri zoba mwishi w'abantu tutashanye miliyoni 10 hari 12 hati miliyoni 80 tuza muri 50 problem yitu tutugaruka drawing board kugira ngo bayitu kamagara kataha radio abuzara kar mukutwa kare kaka tubur konka yakimanya ngo tukimanya ngo tumwina hamtum nyenchaka yagumze mu marwani ubundi hakagiye cyaretwa tugaruka yo ha drawing board abako abagaruka tubake bahumwe manya bushoboka fasi yemo kabaheza takirho buko bagaruka drawing board kugira ikika cyafa tukora iki hata nubwo kugeza ugaruka hata turata nkatandikira ishomero ryangabo na genocide na genomwezi government kejaga kutuyebaza digaha kutwesente konkateka tuyebaza konko horagandi billion 10 billion 200 billion zingaye bagaheza amashomero gandi kandi ahantu haboje basho abana baboje bashomeri bona bagwira mu cyaka free of charge hona shimwe mukagumuseriza muta nkababuza na gente hona shinangwa tumureta delegation kuja kutuyebaza bwebaza hono mwana mugisha okuyabra tukatongeke turime mugisha kuratarize tukata kujyamba yafu wahura yije shahina tutakumu expectinga ijana company emwe yabuza tukatongere mesiwe twaza twamugambere cya kandi cyo kituremese nakamanda boyito aka wakari umuserekara wagamini akayamanyire ngo harukufa itukufa tukata kukimanya atumwe twaza kwata government kanafa yarwana ku bimugisha twamutse konka nahandi kandi ho yarwine honka Julius ayino ko no mureba tene taraza tarabwe nabwo ni nsima president ukwereza mutabani wa RDC hati ebintu ebyo kutuba tabutebekanise no basobota to affecting ahubwo president Museveni akingira ibintu bingimanye byona bishitamire byone mukura byone bizubu byona no bishitamire
baitiza ryaragahata pa biriya imutyo mutwe tubere bari ababuza ko navuga motoka mukaga kanarwine kandi mu rugabiri hati ikintu itunambuye n'ito abakirebera nicyo tutandikiriho ikibina cy'abavitani ngo tubatambire kare abo kubiko batambiza biroho konka tubatsabotagingire amabara tugari umushuga tugangiye ko president gari aho tubagasabotagingire kandi ni hano nawe nyone burukugwashigera nyoni kitina kandi uko nogamba na genocide oreba tinde nawe ngabona president oreba kitinde abantu abo ruwero hariya bari mu rugabire tubakumanyana wabo nakureba no rabihe motoka umushije wo kuruguru wo opposition akana je tubiti nyo kintina ati nabana babarwine abatareyirege atatuko kwate kitsuncu wacho mukeji omukatimba cyabro kushura nuko wakikomeramo konka nikirga akuba kitsuncu nkiba enjangu ninga kiguma kiri kitsuncu ngo nikiguma kiri kitsuncu atumwe sizo rikirushora hari yabaho kandi ari opposition atinya so tinikizo bucyo butagarikayo tukashitama tukagira ngo habe huki tutereze tutaha mune kibuzira hanenge ituba veteran tujye kutwaza South Sudan emermer hariya ntubasa kwem itumbwe no research yitu tukozere ntubasa kwereza yusi emermo ya miliyoni 10 abo kuba everywhere no government zone zitotore mani tutwazitera umpa kortangira Kenya waza Tanzania hawa waza Burundi waza Rwanda waza Congo waza South Sudan waza Central African Republic waza Somalia is government zone ni tutuzitira umpa to kubasa kushaba business ngo zazwi konkor ku organizing abantu aba mbene ko tuje Central Africa twayambo South Sudan government General Mamuru no atwere konvo yukuze twareba business itakareba twazaha Congo tugwiriro ko aha Congo yonka abanyeganda bona bari yaha miliyoni 20 zona ni basakora South Sudan Congo zikutungiye business zibe busy but who takes you there ngira ngo Sky TV afande bashija needs one on one eshongezo na kurengo za arkaitwa adios iwi hangire ndukubanja ki iwe icyo kubaje hanga iwi ndukubanja one na kugambira mu kutandika n'ikigande kubaje iwe absolutely kiro na kugambira mu kutandika nti abashija bari mu distinction abo kugira ngo bakareba ngo obwire ubuhine cyabine cyitagisa gukora cyakorwa kandi koko yakigamba bejeni bakura nangwa bejeni barwa ijo president Museveni wenga karugo yagira ati every generation has a mission to fulfill. Emyeto mingi munonge ryo kweri kureba we have done a disservice to this nation. Ibigambi binimbido bunyankora yadizakore bikuru. Emyeto mingi ryo kweri kureba Sky TV tukoze ikiri kumara kucungura ihanga ryitu. Nimpamya ngo twena kumwana mureba TV nangwa no kubarya. Namazima ntwesima ngo ihanga ryitu liberated. Konka kurugira statement yi captain yakora turyo mu buhambwe. Twasirwe tuyine kuyikiriza nkana abagambe kandi zagarika nkigambe. It is very 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 important necho mugasho munonga okuba entumwa ya message ekire yebigambe bikire kusinga kuba entumwa yebintu ebirungi abo kugira ngo bakutuma kushashura. Captain yagamba information nungi munonga eri korekeshe ko ne yore ko munyeto ryoko ngo haro cyangwa cyatakoze kandi cyayine gukora naza kukikorata ekigwire kigamika kigwire kikiro kigamika kigire kita nke kikire mbe kana kigambara nte kizibe kitusingiro kugira abantu abo kubebina kadara kwikaba bakamabita bebembeze kubashoborora konka bakayiko bakababiha atecho nico government eri kumbanje kusingayo kumayengo yakini kibi kandi obukiri kibi nkakigamba ko ni kibi kandi ubu nakigamba ko ni kibi nkabanyine na solution. So nintero muranga ngo munyeto we na hari
icyo kubanza banza yiye mu bwoba manya kapitine abantu nabatina eminyeto ne batina hati na nagambe nke cyaka kwenza hati ke cyaka kwenza cyabiro umunyeto gani guza ready ukatina gukatina konkiyo kagumaho kasha naja ndio mumuri nibinje batinira ni kanso nibinje batinira ama radio umwami adios hatiya ababere abayini bataginga muhozo konka ngo hawabe hati bacimutaginga notina akuba kacigamba kaja ati nje murebe kibirari kakwenza atagira agaraka kora nke bikakwenza bina ati naza kundeba so ninteka teka ngwe minyete cyo kubanza cyine kubanza yakora no kutekinga braveness ninga obuvumu ngo ba captain bagize no mukutandika bakamanya ngo ari kizibu hata kizibu cyo katusolving twatagane hazo gutwakwatagana no banzo yiyamo bwoba obu yiyamo bwoba yiyamo buryarya umururu gutwisire umururu gutwisire muri mu kintu cyanyu konka bogira ngo eki nanka yagamba ba promising bwa deputy radiso yiruka oyebwa nyinsi tokora ngo gamba je aha konka shikora yemerera aho wagiye tori chwiro tutine magezo tumanye ibintu no fo kinani kona imchana after chikonde afande cyo tinkachigamba kashaba kakwenza yo tinkachigamba kakwenza kavuga mwe kona imchana twarwa kakwenza kahandika kuyahandikira kitabo cye bamweta mu kijo tushobora kana nabwe ninteka teka tiguko uri umuringo wo kumuhabura amamadi sinijya ngukakwenza neja kuronda sho nayishobora kumbere kujwekera kakwenza ninga natubaye hamanyaka kweza bira fare kujwekera jereso okay ogunajati hello, this is Tash from Chiruhura. Thank you for the program. The captain says that we should wait for them to die in quotes. Yet they have children. They have children. In search for jobs, they consider whose son you are. Should we just sit and leave the army and the sons and grandsons, or they have an agenda for us? Oyo tumugumseze yo kakitu yontigera tubigize ko kuza kwantora nembe bayango oriwo wayutu ndio afande basheja ngo tukatumwini. So that this guy kinjo manje mwana kujicha kugiza ku praising. So Emyaka magara kanzo wawe abashije bambato banze webale bwana Paulo n'abandi TV mwene mgiye kintu kureba zabujangu tamburu mbigire by'abarwanire utabo urwayise government ya narimo mwebembezi umwandiko mu muri America kajati before you blame the government of America, what have you done for the government of America? Yotaka vunane government ya America mwikorera iki yo yabonye iki iyo munye utaka jia kutandika na social media kwa musinje esikora kurine kutandika kujuma bebembezi na government iyo government ogiya beki icyanga cyawe kitambiriki government under the command of President Museveni akaniba kuzakora ngo transformation on politics z'ecyanga nikora kwa n'ecyanga government ikatandika nikora hardware yayumbiye kama shomero yayumbiye kama rwaro umucochukuri cya Tarehe Sita no wari rostinsa kapitene bashiza na kugera ati abanyamahe abaryo meduko by'amagara basaho ba doctor n'abanazi nabakwakira je kundi munonga akomubwire we kuko wamwakira no kuwa mboteza wenkana abasa kukira n'indwara konka bitu na iza samukaga uyiza samukaga nako go samwe haro okwa buskodinga n'urumoto bakora kandi bafune misara ya government ogo muntu afa yokoreba za payrolls kuzumontaringa wabo takozere because you should be paid for the services izokozere weno kandi bakiza n'abasirikare kutunga sente nyingi. Yes, nje shiyagambira afande kapitene bashiza yona kusima munonga akomba ndabarwanire n'abantu abakubera yihange nyona arebangu oryo muntu wobwenge kongano oreba mbajangu ekitabo kibicho ry'ubwenge omuntu kakweza kufana ngo kumangu kikaki kitabo kibicho ry'ubwenge kusanga ngo kagira vision no kitimisa General Salim Sai na Mhozi umutambika wonga wa academy indide mukakuru mu gwamani kandi abana abo mwabahwe konga kusanga institutions za government zone tino mudara jireyo akaja konga yimite ndekero rukushomesa abana babashukara barwanire mbarara ndindo bwezi esente zitwarwa batine kakwate n'abatine nabwo nece bayambire government so oreba ngo ufitambiri hangataro buryo mwana arebe ri hango kurya
nokureba ostinisa kapiteni basiza kumenya nashasha atuzimani sasa ebizongani ngana ostinisa General Messi yiba wa General Member wa kazo General Messi yanja tubana muka magara tukarwana tukafa ati nyo tukaba twaheza kubaga akabuzikitu ataba abasurukaye ba government y'ibitwe turwanza atabana bakamba shunjwa mama basasi ngo kwa mapira ganga atwasigaye byo kurya twene amara tugakomisishi tukakwatira mugongo atwarwana tinyoni impura nitangana ni ndebo munyeto ni koletero umwana because ubwo mwanya gwacu huwe noreba ni kakatukurdo abantu bamwanya bwo buri isabwa amatenda ki because nicyo cyamaye kingo kiriye icyamano buri isi kuko umuntu yaje ngo habe wadison value kapiteni bashiza akakwete n'icungwa ati gihingi twina katari Kampala ninga kazoke Tanzania na Kenya nabaya kwataralianga yabyongera mwene yareta umwana ati mutimbe bina sizoleke mbayiza manywazi muteke mu mwana gubayane mwongera abibugiga bwacu unarundaka nuko mucyaraho hato oyemuza politics kusanga outweighing development kabera karonda iwiti cyo mwana wakibyaranye cyane no ferwa ikindi bwana revolutionary savingi umwe imbarwaniriye n'abamwe isagamane tonyo babyabo mutima yabo baba mbare bito generation isa cyo kutwetwaza nangwa nabo barwanire ukuba mberyenkwe na intrigues because ubona barwanire twujya kubona bakasemera mu government eki twujya kubona makagabo gangireki njo yakugira tunagiye wo watamba muzike urwero narama kaza za rwero narama kakunu ya mwakore amakagaba ntabarwani enone ni revolution sinto but sasa because waba noreba history west inusa president wa Burkina Faso west inusa Thomas Sankara akaba revolutionist ya Rwanda resource segregation okubaganisa abantu marangi nedini nengana ukomo rwenda chenana ni satu ya kwatogwe bimbezo bwa Burkina Faso rukomo rwenda chenana na musanzu oya kwasena obwebembeza bya mukono gwa kabiri amwanzuriye na family ye kukimanya ngogo mweni kadedo wa kabiri dadi ya tarugo na basa kutubiraho konkani we yabya murukwe rwo kumwita bari mu cabinet meeting no yamwitsire ba mucuncumara masasi na nabanti 12 ba ministers be baf hato oyemuza tokoreba ngo no tukugeza kujya mwihangana jya yaka wabataka rwanze influence peddling intrigues na nenkwe eziryo mu local government enkwe eziryo mu byaro bitu enkwe eziryo mu central government enkwe eziryo mu UPDF as an institution nintekateka ngo ruyare nateka kwiza kubona bari mno afande David yatwereka warize tujango cyo batakumanya bakaba batakumanya ngo kusinge no bureta abantu kuzara bakanyamba ija kutubanje mirumo so ni nyangu ya leta theory ya Martha so wagize ati population yabanekura food production etakura abantu mbari byo kuri abahikata a point T buffer then bakaba cyendera hati bagabo hika byo kuri so aba hata food production is in factors of production kunka ejo ware no sharing if yes tukakora ki what can we do extra koroba twine just 1 minute extra kora no kweyorganizing okwetebekanza nkabatsigaze nambonye cyo kubreming opposition no kugamba batafuta mu nkora kutwa abantu twegate kanimo mwine resources reka kugambe nkoko kore bonka batsigiro rimi roge bindi ndi nkoko kore program za government nkoko kore program za government nka parish development model nkemyo organization y'kugamba itu kuba kwese muri team y'abatsigazi muzana za tumukozaza muzimo kugira ngo nyenca kare so twakire program za government kandi nyowe no kimanya mu Paulo nabatwire mbare Sky TV nabakumanya burije nyowe tinkwikizana n'ikintu cy'kwatari no kuri kintu cya government bakiretsere ngo cyukore ukakiri now organization y'yo wagera ecya kabiri no kureka kutino gwisho habo kuba abantu n'ihanga ariyo nakujya tuza kufa murinde hukajya konko batakafire ituturanye abo kuba harefumu kugira ngo kuri boheke ubano yorukirura uwo mugongo woheke
that is wakora enshoni mbona wakora ekirungi ekinkubashaba munabo borekere bareke kuremera heke kiyanagamba bakaremeraho munonga bahemuka agabo batestinge bagire mbere kutwaka batarunyenshakare ihangere kabara. Okay. Twatwine mugenyi okuza kutenderera izoba afana David Basheija twantumangu twambuza ibikurwana akariyo kwakaza muchaka kandi kwiyizere kuyari twaringo mahekareho yija kuno yijo mirimo yitu ya zo private investment yakora ibyo nko muntu yaheza yijo mbito politics akabaho kansara umukorebera wize for honorable nabo icyo twantumangu is an all rounder dynamic enough okugenda nito mpaka yishwehwire atatuhire story icyake chwayo agashanga umwebi akamagara na radios na numwambikira tabasa afande final wano tusibure rizoba Sky TV ya picking interest mu story yawe ji okutwakubasa gukora what can we do for jinga way forward mu revolution eje yakashatu ninge yakana so ntwija kutunga one on one ntugambire nse kitisheme kora but for now tuhendere show usibura abaturikiza nenga makutureba tunikizo kimwe cyangwa cyane abagamba Kenyama basitama hata ababana bayise no kugira ngo mwana korana njye mutubiri tubayambere cyamani tubagize bayambere konkrete twe izo takaleja drone board abare kutweta program zezi bazamo aho torara baki konkrete na kutora kibo iki kukiraho kuri iki kukiraho abantu aba tuzumu education ikintu tugira ngo hatino tukora mizaga kandi no tukora smooth tazunka shisho no jakora sire uzo kubuza boyinego kandi bwe no gukora cyane bajumwe konkati akabuwa akora twaponda mizaga kwa maganata mtore atwaka account yawe mwe tambo kuje to kuzo shosho pizza shota kuzo shosho abo kwa pizza toto shombe tashino kushosho riwo shombe nzwanti maisa mu shombe ali sire la shosho ana ndo kwa shombe kubi ya so hari Brigadier Kagizi ariya Brigadier Kagizi akakora obota akatuteza ante akora afite imbunda z'emudumu ikumene yatutera yatubona baza yatucye mukono abana bore batwike mukono nzabacire mukono Kagizi akasho mu P7 yatagirize yakora forgas tormentos de gato atanga kutera hati Kagizi ofisi rwana sakore cyo hati no sinyamye ndakora mize bareba izimize rezo kureza ziriya zakamka kuko ningiri ngikora kungangira bishi okay yewe mnonga Captain David Basheija retired kandi investor mu education sector kandi a veteran politician of all seasons is as dynamic as you can see momota adios Denmark no FDC no muhagizo abesi nkora hintu FDC takukunda muno no muhagizo abesi nkora ngabo mwitaka magara no bya NRM kandi ni kansara omugani mu government yo mwami abatuma yanja omukuru council horere bambikire former kansara mu district ya Sembabure ekozirege hat by the Sembabure mu top 10 I think top 10 finally Nkarbo is doing some good job. Ribanyeta pona pa hoda political surgeon. Nkarbo nature hataihi echo nature chief. Yes, your revolution yanyu I know that. Kwa inheriting ire kintu cyuru. Ribanyeta pona pa hoda political surgeon. Mebare mnonga program okubiri nuko ya henderete umubazi gwirizoba. Mutsasire twarize mweda chika nyingi aho kuba shows zo muri nkogo zare hard to simply cut off. Murareje ugundo murundo rwakashatu runo tuja kwantu. It is a constant paron babari ya burijo. Our guest today ari mwami Captain David Basheija murareje mukama abarinde. Ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu. Ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu. Ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu. Ebiti bitekateko bya TVG kureka